Gljivice na stopalima. Borba sa gljivicama na stopalima može biti duga, ali i skupa. Da biste izbjegli bespotrebne troškove, ali i štetnu hemiju, pokušajte s ovim prirodnim lekom. Beli luk je neizbežan kako u kuhinji, tako i u medicini. Njegova primjena može biti alternativa za mnoge lekove. Beli luk ima snažan antigljivični sastojak. Kupke s belim lukom su stekle posebnu popularnost. Koristite 10 glavica na 1 litru vruće vode. Lako ga možete pomešati i s maslinovim muljem u razmeri 1:1 i utrljati zahvaćenu površinu kože. Preporučuje se natapanje stopala u trajanju od 30 minuta u kupke punoj sitno zgnječenih ili seckanih češanja u borbi protiv gljivica. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.